kopi posi so pinso tum haso kavi puki pudam lo lake sperm ko anma ki wang nangji la an ke wang det po ko anma ki do nangji ko anma ke li nangji la an ke le det po wang det po sitame akoliti me det aposi la tum ke ave pulum osomar ga chopathe long ke alu so tum de la responsibility mate arpu ke to kali so pinso tum ta arpu do mate responsibilities do la tum long ta इनोवेट के पदो थकते भाई नहीं ता मिस से नंगे वीर्य अगर आपका भी पतला हो गया है या पीला हो जाता है या बिल्कुल पानी की तरह निकल रहा है तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पतला वीर्य पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट का इशू, सबसे ज्यादा टेंशन पुरुषों को तब बढ़ जाती है जब उनका वीर्य पानी की तरह पतला होने लगता है। और ऐसे में जिनकी अभी शादी होने वाली है तो डेफिनेटली उन्हें लगेगा कि शायद अब बच्चा नहीं होने वाला। भाई नी आलोता मिस से नंजी थंग a problem mate isu avede nangji la loplo tangte dopo staminon ilitum no loma kai no lomar nike तीर्थे से के चो के जोन के क्लेम के दाम कट्टू का वेदा चलार एडलो वीर्य के अंदर एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। हमारे वीर्य में शुक्राणु का परसेंटेज सिर्फ 4 से 5% है, बाकी सब इसके अंदर ग्लैंड्स का डिस्चार्ज है जो कि इसे पानी की तरह बनाता है। पानी की क्वांटिटी इसके अंदर जो सीमेन है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, शुक्राणु की कम होती है, लेकिन जो थिकनेस है वो शुक्राणु के बेस पे निर्भर करती है। अगर आपके पूरे सीमेन में शुक्राणु का क्वांटिटी है कम तो डेफिनेटली बच्चा होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत बहुत कम। चला एरा जॉक्सी इलितुम केचो पनो हर हरमुसी पिंसो सरलो द चोलाबलो लापेन मेडिसिन काप्रे का किसो दो पो काप्रे का मेडिसिन इली यूज पो चोपो लापुसन थाक अनि वंग केचो अलोंता केचो हटके इलितुम चोमे सेनलो ए पोक्ता इंkrang इलिंग लो जांग लाबलो सेतामे हाला ए ओकार लो लोंग इवी अलोंग काना हकदम थेपिकलो kopi pi ahormu lo nolom junk food fast food ilitum long hong burger doji pizza doji konani chow doji na hotel long selama ahormu nani pokore nani kopi pi ne meda pen ka selama ahormu refined pen ka selama ahormu ilitum cho pik an lai ke choke ilitum e ok arlo kana hok the pik an la pen raki ahormu ke chotum ta do la puson thak se kapre ka hormone ki klang sa kimi ko pi ne do piglo इलिटुम चो लाबलो समे के क्लेम के दाम के हको टमसन कालिदात हको तुम के चो सिता मिल हाय हरमु चोचे इंगलोंग आरलक हरमु से के चो लापेन के दो के दाम ता इंगलोंग आरलक कर लुट की हिर लातो लापुसोना मासी आ ओकरलो लापुसोना के सोवे स्ता नन लमा काय नन लमा निके सो पिंसो स्वारलो तुम आ ओकरलो ता लापुसन आके सो दो koklo kopia के सो फांसिनी लिकी पुदामलो kapre ka keso ta do pikan lo sami pini la marjana ni lika je ke than pon la bang ke osuka chopathe hen osuka chopathe aren napsi ni like than pon pini ba kopia posi sopin so dom ta soka be malake la hai raki ahormu la pen hong ahormu ki cho e okar lo ke pangrum ko anlo ne ke ivi long heno dak polo tangte sperm quality ke me sena tum ke 8 jinji la tum ke problem avelo stame ki heno dak atom achit o isu do ko mate problem do ko tum ke palang ruiji ta pen I smell haita heno dak ji la puson thak se nangli tum jong si crying tung te plote la doctor tum ke thana lam do lanili screen recording no paklang pon po nangli tum lang pon lo plo tang te nangli tum ta chini po ko pi ko son ma lasinon lang pon se na labang so doctor pi panili ning ing sampik nili follow pik la phan ala marjan tinda ni lilang dun pik an athe ilitum sitame kerab long ladak lang dun lo arjudun pe me ilitum chini dun pe me plot ilitum akerab do ladak a problem ta than pon la pen a solution ta pi pon asi doctor la so doctor pi aphan ke choro pik nangji youtube along sitame ko ane non subscriber ke le ko ane views an ana ke le sta tang kalong le athe youtube along ke lahai la lam juno pinak lo mati di la ningje pon ak la son ke elot le mate son ke upload long le la ke tangka ta long e la so youtube channel long ke yellow dollar se ke cheman pon hodai ta tangka ke long ke green dollar nangji yellow dollar ke long ipon pis tame labang so doctor pi ke ami thang tangka phan ke le ale phan kalis tame ami thang inu doctor ko amasi la pen alang ta ka ching hon lo a khe phan mate alang lopen ko mane tum kerap longji mate chini idak dak po thek idak dak po thei sila ka selam pon pot lasi ilitum
la solam thenon arjipon sina सबसे पहली चीज जो अपने ध्यान में रखनी है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है। अगर आप बच्चा चाह रहे हैं या आपकी मैरिज बिल्कुल ही अलाइंड है तो स्मोकिंग और अल्कोहल को कम से कम भी 3 महीने के लिए अपने शेड्यूल से बिल्कुल किक आउट करें, अगर आप अपने वीर्य की क्वांटिटी को अच्छा चाहते हैं। ahok pedalam lo laki ke shooting thap ko pene kaning je thap lai gali lo lasi la puson thak thak si ilitum stami chini nangji sitam ilitum karbi kheitum ki la puson do pik rong along la son do pik ki thek don lo arlu so phanse pakoi thip titi nang sinang so gawi chedamoi papa hem plum phit titi la puson thek don long pik an ovi ki mi tum phanke kichini ne lang pulo ovi ki mi tum tar ta ve 18 years ta lele poso arlu so chewan po engke cheklo joni jon thaman inkane si an do pom asomar avedat popong ke apiso phan plum phit titi la puson thek don long pik an stame arlu so han pakoi et nang ne so pinso tum long ta arpu do ame thang chichini ma ame thang me sen ne heno dak ne lasi so chopathe ji along ke hospital dam nang ji jong sa averek polo tang te hospital dam bhai ni ta check up nang ji koma bang si problem ke dolo ne bhai ni ta chilang pame nang ji jong sa bhai ni ta problem do kok lo polo tang te ilitum medicine hai en nang po medicine hai ke en ban me polo tang te ilitum hem eme thang ka chere eme thang ke klem ke dam ke cho ke jun along pen ke chere pen pa ilitum penang anak isung ke cepat jok panun lasi nili thirklong apai po Facebook page do halada ke nili hem home remedy mate hem ilitum ke klem ke dam ke cho ke jun ka chere long pen ko pipisi kisung cepat jok panun man nili kai kita halada upload pon ver lasi nang litum jong se follow lelang plo tang de follow dam ignore nang litum ta haladak lamar jan lang lo plo te nang litum ta akirap long ji nili haladak kai kita kisung ki un e la ke boy la oso kachelang ahin mate la pang so aren sinili ki than pon haladak home remedy emithang hem ke cho ke jun ke klem ke dam ka chere long pe litum penang an ke chedan I un mate chisong I un lasi nili labang so lamar jan kaselam ke la ke ilitum nili son thak thak kiduk komane kiduk kila katum nili son thak thak tangka ka ve maha ave tum akelo chelang lunji pustame arideng tangka ave chelang idam jepha sitame isi nili lamar jan theglong lo polo tangte aning theji mate sap o akirab longji mate aning the ipo bang hainita itumta chelang lo mate chere lo lason klem lason dam lo polo itumta morni silong jimini lasi longji me ne pule ining ke thelo pula tangte pir thege ining aklong pen ining hang nang ji ining hang it nang ji mang it nang ji arnam phanta kai ke tai litum chong duk ponang ji koma arnam phan se ili ke kroi ma chong duk pon lote ilitum ke mang akam chun vegji ke mang asai ilitum chun vegji long vegji lasi ining jong sing thir etpen ajat ta me kroi nang ji klem nang ji dam nang chike cho ke jun ajat ke klem ke dam nang chere lo plo tangte long ji po mate halatum aning ke the doji po phanse ni lela marjan ka salam lasi ilitum ka chere ponang ji sorlo sitame ilitum ka chere ponang ji ke la hello non lo makai non lo marni ke ilitum hakutum son inglong aret ke dam puta videlo theng ke endam me ke endam lang ke endam puta videlo hem ajat ta joy ke lo non ke amasi cho chot do chot ason si mandelo megjang po fun lempo ing ikidam dam krup ojat ke jum piglo amasi labang so ke so badaretlo la usumar kavi aren ba la penso pinso tum ta la pason thak thak lo hakko tum son ka lilo nane thank and dam ko nane inglong kar lo nane la pu ka velo la tum ta ke dam bunoi motor pen dam idet kichu ke jun ke hakko tum ke inglong ar lo harmu si kichu non ke eli tum ke pinso no arlo no gicho ki siverlo hem tun pe me dang pa me mate hong da po hotel long harmu refine gen pen ka selam harmu meda pen ka selam harmu nane chao poji nane ko pipine itum ke choji nane misti poji sengera poji ko pipine pizza poji lai ke bang ka selam harmu ko pipi harmu tong ke pilon de haladak ili tum chini dunde haladak itum ke chono a hormusi do olo hala e okarlo
chudet pen ge krang ling po chudet pen ge ilitum thanga problem ta velocity mi haladak hala so ameda hala so refine pen ka selam hala hai asini pen ke selam ahormu ev along e oklong itum haladak un ederlo digestion ederlo ki haladak e okar long la tum pilok cheman ipo ev phang hodak po ev henolo pulotang te solo tum ke pcos pcod ya ki sulong ilok po son thak thak si so pinso tum ta raki ahormu ge chu ta do lahai ahormu ge chu la packet sa ahormu ge chu na ne pizza burger lahai fast food junk food cho pik an mati lahai pen sing kem alang tum sperm ta henu idak lo la chepa meji putel hai pen ilitum ke cho ke jun ke do ke thak ke klem ke dam se ilitum chere nang po chere re pulo tangte so lo tum phan pakoi et chat ke liman ke sopin so tum ta chichini po kisung pholo pulo tangte kisung pho pheng ko ke chini ni la pe kroi kre penang an tum ge non ta nili phanang e pu pinso tum kis asoka ve ave katuka ve da do et so lo tum asoka ve ke doko ka son thak thak si sopin so tum ta ka ve dolo kave ke dolo po asperm ke wang nang je an ke wang po kile nang je adem ta le po sita me henodak me det pulo tangte hadak problem asap odokok aisu dokok pote ko son oge do thek po inuvet ke pa do thek the bang hai ni te besen nang ji lase nili la marjan ke lang jong sanangli tum nangli ning sa mate asap oke rablong pulo tangte nili channel subscribe tha lapen like pitha lapen ko pine nang kar judun kang tung do ason do pulo tangte nili comment along na arjudunot nili nang than pon thuji lase puthara la marjan olo chitang thulo nang pini la marjan ke ladakan sin nili repik check po kado kavita do me thang me pardon